Sashi sian pat ngi pidang sombai pi baro syagani ka channel ka jangi bat ngi kerman ba baro pi site pi khlainot. Kan mau ban subscribe ya ka channel, turn on your notification bell kanang ba pinum do iki video si bing upload. Bat lada kumno pi kom ya like lani pimju yo iki notifications, follow yo ngi hapo ka Instagram kanang ba pindup te bet man kapor lada ngi pelai iki video ki ba thamai. Te mentangin page no iki ni post ki barang sulat thamai. Ka Border Security Force lani ka BSF kala pelai ikini ki artli ki post mentau benai arajar apoar ki kertang jengin ki post ki longkomne assistant sub inspector stenographer but head constable ministerial kalas de lani ka tarik bakado ba pilaban submit ki applications kadai hau ndru tarik benai September arajar apoar. Ia kani ka post assistant sub inspector stenographer ke age limit lani ka kerta ka beredo ka dekat prasnam bak ka bahado ka de apsansnam kandan ka upper age relaxation hado laisnam yaki other backward classes sansnam yaki schedule caste lani ki schedule tribe but laisnam yaki ex servicemen candidates ka salary lani ka tulap ka de pay level 5 jeng ka pay matrix ka pemut ap kena hajar aspa hado kena poar hajar laispa akshi benai ke educational qualification kalongkomne philade ban pendap ya ka intermediate lane senior secondary school certificate 10+2 lane ka class 12 naka recognized board lane university phide ban nangru banle ya ka shorthand prapo tliki kentien hakashi minute hakatin pareng lane hindi hapoch minute phide ban nangru ban tho ya ka transcription janga dictation hakatin pareng hapo ka sanpho minute lane hakatin hindi hapo 100% minute haka computer. Ia ka post head constable ministerial ke age limit lane ka kerta ka berdo ka dekat prasnam bat ka bahado ka de arpasansnam kandan ka upper age relaxation hado laisnam yaki other backward classes sansnam yaki schedule caste lane ki schedule tribe bat laisnam yaki ex servicemen candidates ka salary lane ka tulap ka de pay level 4 jangka pay matrix ka bomot apasan hajar sanspa hado prapowe hajar shispa akshi benai ke educational qualification kalongkomne hadi ban pendap ya ka intermediate lani senior secondary school certificate 10+2 lani ka class 12 naka recognized board lani university phideru ban lak ban type lapisan teliki kentien hakashi minute dakaktian pareng lani laipo teliki kentien hakashi minute dakaktian hindi haka computer ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply kini ki post pihak ban submit ya ka application link baka online mode nakani ka BSF recruitment portal https://ractt.bsf.gov.in ya kita ke bompat dap ban register hakani ka website pihak ban net show ya ka one time registration lani ka OTR da piladap ban register sa fill ya ka online application bat hadin sa save ya ka examination fees ka official notification lani ka official advertisement ka pelai hi dagani ka BSF ngala ai po description jangan ni ka video tes ngobha download bat pule bahaswa shop pin apply kini ki post kanang ba pin tip shushu shpang ki wigi pat ki details